Supreme Court along mukrang ingleng PIL ki pide da phuthak rongasa rongara da tum koilamati along phirang kya mai ki du. Lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo koilamati hawara long jakhong pochikloni phaing koyarni. Anerlo por phai krehinia por rongasa rongarat la pen student and youth council atum dwarbaguri la pen nilip along elephant corridor la pen tiger project pa joini ke damtang jakhong pochiklo malom. Mukrang ingleng Supreme Court along PIL pide da joini pen sangti arlong abeha ki claim atuma phan anta East Karbi Anglong Forest Department DFO atuma hin pen kangkir piche ga joini rada tum kisung chetong nangkoklo lapen prabjin pen mukrang ingleng Supreme Court along PIL pidet puthot che en thu serak nangji pusi pherang kya mai ka pedopon hot so dak pen ningje pon tangte pherang kya mai ka pedopon phuthak rongarat pen angton pen ka ningje pon alam arjupon sinang Nilipen Mosasteron, 365 News, India. Okay, kampung lapen ladak bepar behalam tala kusara thalo nili barada tum akiduk akisung chini nai adhema ladak no sangti ke bon alam se nili purami sangti ke bon ke eco sensitive area ke bon nam bang ke nili tum puram de bon stame no ladak koila mati suke hola ladak lapen number ladak ke puri re dim anat a jaga ke the ni tum nom ke do bom ke eco sensitive zone le ke do kali ni tum ke an class ni thang ka biang lo long le chadi sini tum chido te ni tum phala ko sona pasik sa ko pe por la se ladak non la kene na bang so lam ke diego sada ko pe posi kilang dunne dela na le diego sara ki mila posi na le bang so a situation ka chini du desi na le ke do joy ma labang so bang na langdun nanji langdun par 6 lada ke eco sensitive zone ke puri do wildlife sanctuary puri do alang li tum long map avema map dojibo labang so map ting na alang tum peklan basi labang so case na alang tum deng nai ke immediately pen labang so letter to prepare case pidam pen action pen fit labang so kam claim lider nai po la se ni to hin tang chodi ke la ladak nilitum nilip dwarbaguri ke kidu ke lagara to kopane starting chupur pase asumar school chupadundo korane kopane hajra ke to pase asumar school chupadundo la an kachali ke ong la na kidu ke lak arak ke ong tela pusan nange bon bepar beha phanange bon ke nangli mukrang ingleng lapen kene diego sana to risiana ina tum ni to ma ausumar to mana pacar dia pasal nang to iku pinai dosi bon lab ji putante kasi ni to hin prajulo nilitum ahi mga chuni ke lalo je bepar beha pata iku pino lapen ako nilitum ladak nilip dwarbagure phan eco sensitive june angkang mo nangabi bidaje phan se na chuni lo athemo future phan ini to somar asumar to phan akisung abai kang sing bang people labang so abai kang bang piprai na po lahela topini nilitum nilip arat amen pen nilitum pini tong sekot pen media bitung apan ke phana ko alam ke la puson ko asi kedam ta por hut nilitum arjulong lo ke hai mukrang leng JJM JE tusipu alang li rong bangke dekor musi chini do kanon ke dobong ke tipu sa jilong lasi alang li pen lanon itum dwar bagori la pen li hawat apan isi bangke isi la eco sensitive zone puwa join pen itum la kadoko ve kabiara tum kidu along li phelang along antame Kajironga area sonse parlo that poson se ne tum jilong la pela bangso kuthak Guwahati High Court long silangli case ki pidam posar jilong na sila so jone ladak bepar behar tum tame penana ki sungosondo la pen nilitum ladak nili barat tum stame la bangso alam ka jilong pen ning duk par piglo la pen ning ki pung son lo pinia banganil tum media la bangso press meet ki pha nang ko the bang ke la lo
athe bangke nilitum ladak nilip hawar bangke nilitum ke kajironga area puri re lapen ke labang solong mo ilitum apranga apana kisum ke dokog ya son nilitum ci theklo athe bangke ladak longle phelang ka to gabe yong si ilitum eco sensitive zone mata area puri lok le putangte nilitum aphan mo ladak nili bararatum choklen chodama warsai lapen ka to gabe longle pata ke long ya tum antame ke long le jang ring la puson si thepando la sila bang so putha bang nilitum so dak na le phan pim rem lo la pen alang le phan same nilitum ka to gabe dabilo alang le prapchin pen la bang so kes bang chi vitroji apha yong si alang li bang so kes chi vidro dat pen mo phi litum nili barat dor baguria raratum akar bi raratum akisum kunang ko tangte nilitum de dor baguri la pen nili baratum thur paksi alang le phana ba pen itu action alang ko alang li no hok le chipatu dam no hok le dostame alang le phan puthod nilitum nili barat pen dor baguria raratum pen tuning report piglo prapjin pe la bang so kes ki pia putha bang ke chi vidroji aphansi athe bangke ilitum ladak nili barat dor baguria rat stame ilitum ladak jongsi forest area matangke la eco sensitive zone jongsi ki puri lok loli botangte ilitum prangi bangi la bangke ilitum ladak akisum thektik ba ki chat lok lo la pose mo phi ilitum karbiara tum ke do ke thak ba kisum doji ladak longle phala pata ke longja phan kisum do la peladak forest area le putangte ilitum da choklem chodama mo bepar hat pen ka to le pandai tu mo kana katora la ka siksa do binolo la pose la bangso ka vedeje phan la bangso kisum ilitum nili barat ke pho vedeje phan bangke nilitum pini ladak hamphanga song do an la pen ke nitu rong ro basar ka to go vet arar tum pen pini apor bangso press meat ho pen itum alang le phan pachini kan to bang ke lalo prap jin pen alang le bangso ke chi vidrono jong se chi video dat pula dang te mo pen tu mi pu som thot se ni tum dor bagri la pen ni ge barat thu tak pen nang le phan nang next ni tum bang ke nang le phan nang sai na ko la la se ni tum akimang la pen ni tum non a dimana bang ke la lo il tum bang ke la bang so eco sensitive zone area bang ke dam tang por hotami tum puri re bang so area long le parlo le la pen ke vandila por hotami parlo long le pusni tum rat pen same dabi do la se ilitum la non ke dobom choklen chodam longle phelang ka do ga beda itum ning samjin pen ning rong phun pen itum choklen chodam long lo pose mo phi era bangso eco sensitive zone ke par lo pen aputha nilitum ratum sung se nangi la pen nilitum nile barat tame la bangso ki sung ba ga itum phujok lo nangi pusi nilitum ni ka do we kar biang long rat la pen la bangso akes ki pida mukrang ingleng jeje ma long je I ke hai phan tame litum so dak pe la phan pini la bangso media true pen lang phan litum dabilo la pen ke la bangso kes ki pi dama putha ka bang ke elitum la forest range long forest department long DFO ke hai tame lang li matha dam nang ye polo pe matha nang ye polo athe bang ke lang li overall responsible bang ke DFO ke hai la bangso putha ke lang li including sai advance lang la bangso putha lang li bangso case along sta make hang on dia polo seta mi hai hoi lang li pen thangla ke hang on ave la pen nilitum DFO ke hai pasta me la bangso putha bang ke nilito bang ke ningduk chipak lang lo la pen alang li phan la bangso case putha prap jin pen la mukrang ingleng jok ja alang li la bangso case ka chibidro dap je phan ta nilitum puthot akut chuning ri thu lo athe bang ke DFO ke hai la bangso aputha ka bang ke niltum ladak nili barat non ke dobom karbi araratum along wang si dagrong saru basardo sorkari so commando la perong ke thegi ding tum do alang le tum pencil la ka to ko alam chingki chi than pe me pencil la haya alam mate la bangso sai ding nang je polo sedami no bang ke nilitum nili baral pen dor baguri arara phan thangnat concern la pen le tum phan alam nang ni pin pen alang le la busona kam ke the mate ka biara ki sung e prang along ki pisung ya phan asai bang ke klema bang chok chip piklo posne tum pin rem lo la pose ni le tum pini ning pung chi paklang lo si prapjin pen
labang so mukrang ingleng bang labang so kes bang kacibe do dak dia pansin litum pini lada koila matiarat la penili barat tum eching rupet pensin litum labang so press meet litum hang polo lan la media party to pan ke hanam ko alam thi abang la panlo sidam tangarni mukrang leng ko kumani ni tum chini samene to tarjulo bang ke JJM lo ma JE kusine tum chini da madane tum arjudam lo semela somuni ko pi ko sona kam dong iklem ne ban kama thani nona bang ke dorba guri la pen ni para phan ke pasumji akin kam selan cherong sini tum thagam lo bang so sailong bang ke ni tum ningoi pik lapen minta kang pik nasi bangso media acha saya long pen pasing dagun lo je bukrang leng ku inut je mo aja iya bang dorba guri lapen nili bhawa raphan eco sensitive zone kabona gori lada non la bangso eco sensitive zone ko amen pen dorba guri lapen nili bhawa raphan sina effect ceng tang lo nasona ka effect la ke bepa behar ikle matwa fansi la bangso na effect ke ceng lo non la bangso na ka effect la ma ga na lo santi ar lo matwa fan pedamong le kui bosi pedamong adat ma la ke eco sensitive zone ko salang kum bonai tang lo la si non eco sensitive zone ko amen pa na bangke la ke lamso gali pusini tum koila matiarat la pen la nilibarat samini tum chinida eco sensitive zone se alang ka par lo potang te non kitcheng abang ke la lo beha be par kle ma to mat siksak nang la pen mo aphia bang ye la ta degrum river busikula degrum river ari ri ke do to ma phat la eco sensitive zone kalili atau phat non da la sonang along si alang tum beha be par man pasiksak kitcheng ta la si bang solong apa lang tum non ating si eco sensitive zone bunai bor ibom lang bulatan te bang so rong phan ke pinap pen ke muan long pen ke ibek sonang ji kota ningji hai la si ni tum rong arat pen alang ang phan kudam je bang lalo la son rong arat to phan rong asor to phan ahem ki priya kama bang ke na claim ke dang ji kusini tum bang so chatai long pen pang dak mon la si mukrang bang stame alang liladak koila mati mate nili bahawar long nang dudun de pin pen kunani angtan dokok pen eco sensitive zone puge kaningje la ke lam kali nasi bang so alam bang ke lam kali dara pot su elang bang so alam bang ci enang ji jom si bang so lam ci en e botante nitu ma hin kan same rong hin man same alam pana kang sai bang ke dulang kok la bang si nitu ma kipudang gantung la pen bang so long ithela mangalai lo nili bahawar la pen dor baguri hawar long same konat si eco sensitive zone ka purima konat si forest area ka purima konat si anclas ka purima la so ke survey bang ke forest atum stami si responsible do busini tu chinidam la pen tum bujidam la si komadne thang chini ne pin pen komane ya je ilo comment pen amasi eco sensitive zone put tok lok amat forest atum stami DFO pen jenglok kapra ka chok amarum stami bang eco sensitive zone lo put tok lok amat cikoi nu serak ko bang kene to bang ke dabang cidong tek athela bang so nilip pusami alam theke isiwet stame nili bahawar long rong kwan sidoma bang kwan sidoma don kwan sidoma hala bang ke bujidam nangji la sila kadu ka be bang ke pesung adu kang hoy alama bang ke hitu ma hin kana bang ke hoyun e la pen la bang ke nitum ining same ningduk lo la bang itum pan pinrem lo la sila so mukrang le afans ke la bang so chatai lo pan pachini lo alang likuan si kabujida ma la so buat bang ke aklong lilelo busini to alang pan pinrem lo la sila so aklong kilili alang bang ke alang li cien seraksi la nili parada to pan ke pesik saksi de japan bang so chelo ma chuning rilo la sinon ke cheng si bang lalo biha bi paro mas alang li pesik sak cheng lo la si mugi bang ilang pina pangibang ilang bang ke romarat ka do ka we hime jangre ki bi ki thi atum masik asik sak do ji la sila so lam bang ke alang li cien serarak lang ji kusini tum bang so chatai long pen chuning rilo tesar nol kan arjulang ladak labang so mukrang ingleng ko bang la ghat ji la PIL kes pidet pen dadak kal bang long la dia fu bang dak kewang pen komentu arni pen sila dak la sang tiar long biha ki klem tum han kangkir ki bon ladak ke ni tum ka chini dam la pen ke thegam long ni tum ladak rong area lo ko si alang ai la kes pidam det pen KL pidam det pen
DFO ACF lason ladak na kahumri bansi na ke bon no gali alang tum la juntu alu ke theglong la dak alu theglong lo sensitive zone area ko lang tum la so amen kar julong pe na bangsi la so aki bon la si la so por ba ke chokti pujini tum pudam lo Ade la DFU ACF la tum la ranger tum la adi maklong wangwi ma. gangbe Wangwi pin kan senang bon. gangbe bon ladak koilamati area long stame la pen kapre area long stame la nili bahawar along pendor hawar stame alang itum jungjung pen ba alang itum ke survey atru ame bateng pen ladak tender stame lang gipido mohor tame gipido stame la alang itum kipita mohoran stame no bang kir la pasong di thegam lo la sila eco sensitive zone ko amen pen na ke effect ke cheng lo kusini to bang ke chini dam lo la si non la tum bhansa alang mithang tum ki claim ke dam met ki do tang hormut kang kir texture ke kibang ilangani abang ke lage rong ara phana kisung thetan sini tum chini dam Jala bangso la biha paper sang tiar long biha paper claim tu mangke kedam tang la kagos ke claim aphan kon na tang ka pilo council revenue kon pa pleng no sa mela bangso inkir check penang tung kan aning duk dulu. mana daga bang ke ni tum ke juntu beha be kora to phan kapasik sa kicheng lu bang sini tum da ke puda mana ni tum rong ara pe na bang ke la beha be kora to phan pasik sagri ba peneri po bangali hala tum stame pasik sagri puni tum pudai bang arona lu do pasik sagri pulutang te arona lu awie to phan pasik sagmi po bang sini tum puda nona bang ladak mohor long pe la alang tum forest arona teng pen mohor ki pido tipi jalang ki pido la dopok wai aphi sedame kankir kla ala bang ke ning oil la pe ning duk lo alang tum la nut bahini beha bepada ekle matum ki dopok pana pot sirong rat kasuli la taisi kaching thuran ek pusini tum thegam lo sinona bang ladak kichumo we ka do ka we samela sangti arlong pensi kachu furbense lang tum kachi pangrang po family stami dopik nili power along bang ke la sila tum phan bang no ba si thedung akisung si chitong nang lo la si no bang ke la sangti arlong tum phan ningon pasung thekser ke muke bang ilang ke ka do ka we rong isung plang po bang sini tum bang ke thegam lo abiu thegam lo la sila bang ke henu pik akam lo taksi Degum River asana taksi Vitor Kaliuni Hirhiri Lapen Mirabiti la long thom area long stame la tum DFO tum mining ki pipa na job se hala dak furbom men si non puta hala dak supply bom lo la se hala pu bang sensitive area puri rema hala pu bang ponong bom la pu bang ponong le la taisi ni tum arda meme la si bang solo bang ke DFO tum si kapinchong me ka ron si nona bang ke thak thu dak la si la so bang ke ala tum nang humri re pin pen ki klem ta bang ke la bang chok chi popot si DFO tum dak chi bang pen kali kala chini pen si la tum la bang ke klem nang ji la si non bang so a sensitive zone na men pen koilamati dorbaguri la ka do ka velong na ke bon kla ka bang ke DFO sami si thetan artudo ubasi ni to bang ke udamo la sila DFO bang ke inkir klak taun la ben bon klak taun la som sini tum chini dam athe ko people ma tang ke DFO mithang si approve kali kalang alang li mithang si tokja potsi la sodium bang ke kali usini tum bang udamo la si kali por bang ke alang kalang puni de ji la sila so abang ke DFO bang langdun cari pen initiative pen amithang architect pen bang thandok kalidat pen si amithang architect pen adi maklong bang pen si bang sodim bang punang ji la si DFO bang la bang ke langun wek nang ji mande akimilang amithang area che cover la un elang ko amen pen si bang so kam ke claim ma bang sini tum bang ke arjum nang tok Duarbaguri Press Club abitung pendai thor dolamara kohora diring an ka cheleng pet PWD atowar ka humridam Lakhaeng ko etrok Duarbaguri constituency ke parlo dai thor dolamara diring kohora an cheleng thor PWD atowar Duarbaguri Press Club abitung pen ka humridam Bangso ke dam bom ka humridam nang kok alam theke kedam tang apor hod rada hongjai rat amai pia hod lama prangsi kai ke parno pon athela sojok se Duarbaguri Press Club abitung pen humridam lo athema Duarbaguri constituency ang kang pen towar kedam ke wang ka cheleng phun ke selunijan pen dai thor dolamara diring kohora an cheleng thor atowar lo
Setame bang so towar la ke PWD towar lo setame non puta la so towar PWD long ka chong dadun abang phu. Acho kamara tum sita asai ke chiklem po nang thek pu ke thek long le det ason si paman det. Bonta lang bung lang pet pensi playing set anta lang pasan se athe PWD department atum ta asai ka chelang le ka chiklem kle pen thangnat sarkar atum pen sita ka chelang ka chi humri ka vedet ajok. Asai ka chiklem kle pen achiklo jonwang abainong ki pi pajoy na ka son plang det. Athela dak dolamara PWD office along amata dolo engineer budhoteron sita. Chokamar phan thangnat kachipin khat kachipin lar sita ka vedet ajok thek jam re jam ason plang det. Bonta chiklo anong namake joy chuton kokpen. Asai chiklem jok plot pen tangka chulong binason mandet la se haladak arada tumpen sodak pachini du na tengke bangso phuthak prabjin pen karbiang long atan mas council atum PWD chokamara tum phan pin khat ponra asai pachiklem jia phan nang pachini dun Dehuri penamos inti 365 news India. दौलामुड़ा बराबर। तो करजंगलों में रोड में कैसा ही है आप लोग आया था रोड कैसा वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है अच्छा। आपका कहाँ है कहाँ से है धेमाजी धेमाजी से आया है तो इतना दूर से आया है हाँ। तो करजंगलों से आया है ना हाँ किसके लिए आया है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। तो आप लोग ऐसा रास्ता में गांव में जाता है हाँ। गांव सब रास्ता भी ऐसा ही है हाँ तो ब्लैक टोपिंग दिखा है उधर में हाँ? ब्लैक टोपिंग दिखा है रोड में नहीं देखा है। पक्का रास्ता नहीं दिखा है ना नहीं थैंक यू आप ये गांव का आदमी है ना टिपूजन का है। टिपूजन का है हाँ तो आप लोग जो देखा है ये रास्ता हम लोग देखा है बहुत खराब है हाँ सब खराब। लेकिन वो PWD डिपार्टमेंट जहाँ डोलमरा में है ना क्या हाँ लेकिन वो लोग डिपार्टमेंट वो लोग काम किया है कि नहीं किया नहीं देखा है ना सार भी नहीं देखा है ना ऐसा रास्ता खराब है कितना साल हुआ है बहुत साल हुआ है तो गांव रास्ता कैसा है एकदम खराब। तो अच्छा अभी आप लोग का जो गांव आदमी है आप क्या कहना चाहता है हम लोग का रास्ता बनाना चाहिए। हम लोग तो वोट देते हैं ना कार्यालयों में वोट देता है हम लोग तो हम लोग को तो रास्ता अच्छा चाहिए। और लोग बच्चा लोग भी चलना नहीं सकता है। अब तो बरखा है तो पैदल में निकलने से तो बच्चा लोग तो गिर जाएगा। तो ऐसा हम लोग को तो बनाना चाहिए रास्ता। गाँव सब रास्ता भी कोई हम लोग का वो जो पत्थर रास्ता है ना वो जो डाला मारा जाता है वो तो एक बारे खराब है। वो भी खराब है हाँ गाड़ी भी चलाने नहीं सकेगा बाइक भी चलाने से पैदल भी चलने नहीं सकेगा। पैदल से मुश्किल होता है। जो हम लोग डाला मारा जाता है जो हम लोग टिबिजान से वहाँ गणपत बस्ती जाता है गणपत बस्ती से हम लोग टिबिजान के वहाँ से एकदम बिल्कुल आदमी भी चल के जाना नहीं सकता है। इतना ही रास्ता खराब है नहीं खराब है बहुत खराब माने एकदम खालबम एक इतना बोका आठू में फिर आठू बोका। तो साइकिल कहाँ साइकिल गाड़ी तो कुछ नहीं जाता है ऐसे चल के पैदल जाता है। इतना हम लोग क्यों अभी वोट तो सभी आदमी दे रहा है तो हम लोग को सोचता है कि वोट देने से हम लोग को कोई रास्ता पुदरी घर द्वारा सब अच्छा होगा अच्छा बनेगा इसीलिए हम लोग सोच के वोट देता है। लेकिन वोट लेने के बाद में हम लोग को कोई काम नहीं आता है कोई काम करता ही नहीं है कोई अभी देखने के भी नहीं आता है। रास्ता इतना खराब है लाइन रास्ता इतना खराब है ये PW रास्ता इतना खराब है बगान का जितना वो हम लोग का जो लाइन है लाइन का रास्ता कितना खराब है। बाकी जगह पे देखता है हम लाइन का रास्ता कितना अच्छा सुंदर से बनाए में बहुत रास्ता है हाँ जो रोड में भी ऐसा हालात ऐसा ही है क्या ऐसा है कोई देखा है क्या ना कहा रास्ता ये इसे है कहाँ रास्ता कब बनाया है रास्ता कोई जगह पे नहीं बनाया कहीं नहीं देखा ना कहाँ कहीं पे नहीं देखा है ऐसा रास्ता देखा ही नहीं है हम लोग ये में करबे आलम यहाँ में। तो अभी जो आप पूछना चाहता हूँ अगर वो लोग ब्लैक टॉपिंग जैसा तो नहीं बनाया तो आप लोग बीजेपी के लिए आप लोग वोट देगा क्या वही तो बीजेपी के तो वोट दिया लेकिन हम लोग सोचता रहा कि बीजेपी के वोट देने से अब इतना सब जगह में हर जगह में तो ऐसा नहीं होता जगह जगह में तो बनता है लेकिन हम लोग कार्बी आलम में इस तरफ में कोई जगह पे नहीं बनता है लेकिन प्लेस में जहाँ तहाँ पे बनता है देखता है हम लोग लेकिन कार्बी आलम में तो कोई जगह में नहीं देखता है। कहाँ देगा ऐसा में तो नहीं देगा ना कहाँ देगा वो तो हम लोग